top stars ABC da and a waye waye adoye nti my interview about this adenti na mo chichire adwuma so and said the reason why party no is because akwankyere ebra of friend me no ka chere me say obey party nam say wo mo no mo ye free kakra bi no ya mo ti eche nam ti say wo ya ma entire crew producers we ni artists nyina nam say the way ba na way ti mi tenasi me kwa echi na me hwe mu a ti mi ko sunsun mu na mu say no oh boy sunsun be na okom sunsun be na okom on say ya na so for am ka say nyame ne makasa ana won ti say so for kada say nyame ne makasa what be that say so for bi ka say etu ura sunsun mu no na den ho no ena mi hu say no akwara no ade a obeye no bibi wom bibi sasai o de me yan hodu no ha eti mi koi mi de ani ye koi program no party na say party no ukoji wani mi ko bi ye bibia ono mo nsa bibia wo hudi kama mi no mo nsa udidi kama ai mi abra wo hu wo sunsun mo say akwankyere yes enti na cha say akwankyere papa mi nim say me ba no akwankyere papa no wo be dware no okay what I say enti na cha say nya akwankyere bo ne say dia wo ka ya bi enti ewie no na me fra akwasi Big Akwesi wanko bi me na fra akwasi ka chere sa akwasi Frank ade bi obeye no fra no ye video na danase video ni da ho sisi me who sa video no like oba baso me na man boda baso okay e chere me sa friend am ka chere say wunim sa de obeye no e akwankyere enti na cha say adwuma se me kwa na me ka ana me cha say o friend your friend akwasi na me friend no so won san so nya video bi won san nya video fufuro say enti na cha say adwuma na mo hye to boy no ye nya adwuma hye no kure wom na akwasi na ye ne say already o kan be kan wu enti na cha so share da enam si wo da bi ntisa na nipa bi a wo mu ye ne bonni ne wo mo no mo nya ntawatawa wo industry ni mu no ena opetu di dware ne ho emo bia obebe bia ntese akoma ne ye de eda ye ni ade na unity ba bi me che no sa ade no ena ba de say na efrem say wo ye ni sa wo no de wo mpe ni sa di manya ka say ya akwankyere de de oboko ni dati eti wo ko dati na Frank Naro so okosi no or you right oh dati no ko say Frank no up to now wontimi emamani ba be che say or you right so okosi or you right so osi no osu akwasi okosi ni wi a me meba be ka say me nam kreti ye na say say waka na me ka say masai we kura me che say ni nyina kofa ba ne ye me eti ye adwuma hyehyɛ ye ana pesa wo ka friend won friend me ka say papa na de na de won ka hwe ana me che say because I did not todo so Frank Naro de esi ye na atodo so so won tia say we yi di yema ya adoye sei na Big Akwesi abeki ka kasa say ana wa na sisi a wo tia no wo na wo ka kire no so won ye enti na just bo say adwuma atodo so boy no so oh en say say our family say that me dey me family me so me kind of family no Oboy Siki then I will catch Frank Naro see Frank Naro aye why me ba da bi atiase ye ma ye bia ma ye wo bakura ni otia me ka je me na me ye ma ye enya de e free wakoma we say sorry to Frank Naro sorry say wagu na nim asesa no anim gba say de medical abo abaso eni ma be ka asem we say wa akira mi hu say net ade ne tiero na cha sa ba na wo ball no anko an trend nti o so mo be ye no hu na trend bi abaso de no matiase eti ye adwuma sese ye matiase hwe abaso de na ye ball no so hu an trend ade achi ye no enam ka che Akwesi say Akwesi wa bona baso de na susu de mehu no sunsun mu ni matiase akora ne be ye wi edi say every unity na yam de wa ye sade no nti Akwesi na wo be ka no
ɛna ɔno yɛ dɛ ɛde nkyene akogum ɛna ne nyinaa kɔfaban ne yɛ wo enti me kyerɛ wo sɛ sisi a Frank Naro ɔyɛ ɔba whatever it is no on Kingdom FM sisi no ɛwɔ sɛ wotumi say sorry to Frank Naro dabi sorry deɛ menka nkyerɛ no nti na kyerɛ sɛ moahyɛ da sɛ mpɛ sɛ mugu no ɔno a na ɛsɛ ɔfrɛ me dabi no ɔntumi mfrɛ wo saa sɛsɛ kura yɛ ɔmaakye wɔ Kumase dabi ɔyɛ me player dabi mɛfrɛ no dabi so ɔmmra dabi ɛwɔ sɛ wotumi ɔka sɛ ɔmɛbɔ a ɛno kura mɛ sa ayɛ no na kyerɛ sɛ moahyɛ da na moyɛ sɛ nti na Ghanafoɔ kyerɛ sɛ wo na woku ɛyɛ Kumawood no wohyehyɛ nnwuma to nkɔfoɔ so dabi menhyehyɛ adwuma